I'm from Bosnia, take me to war. I really want to see it stop. I came a longer way, take me to Golden Gate. I will assimilate. Dragi moji Bosanci i Hercegovci širom ovog malog Dunjaluka, još jednom lijep pozdrav iz St. Louisa. Krivac za sav ovaj spektakl je naš Bosanac, naš Kafedžić, Elvir Kafedžić, koga mi zovemo iz Milja. Njegov nadimak je Fufi. Fufi je legenda ne samo u St. Louisu, nego u čitavom svijetu. Dovodi nam našu reprezentaciju u St. Louis. Fufi, evo u par riječi, kad i kako je sve to počelo? Sigurno je trebalo puno rada, truda da se to sve odradi i da se dovede do ovog stage-a. Pa definitivno uspjehe. Kad se naša kvalifikacija, reprezentacija Bosne i Hercegovine, kad se uspjela kvalifikovati za svjetsko prvenstvo, ja sam odmah ustupio kontakt sa predsjednikom kluba i zbog velike zajednice bosanske ovdje u St. Louisu zahtijevao sam znači da i pokušamo dovesti ovdje da bude njihov kamp ovdje tokom svjetskog prvenstva. Međutim, to nismo uspjeli raditi, ali sljedeću stvar koju jesmo, znači jeste da je dovedemo ovdje da igraju zadnju prijateljsku utakmicu, to jeste zadnji ispit prije svjetskog prvenstva da igraju protiv Paname. Mi smo već rekli da za našu reprezentaciju World Cup 2026 starta već u St. Louisu sa ovom utakmicom. Definitivno, ja sam ubijeđen da će na utakmici 6. juna koje ćemo igrati ovdje u St. Louisu na Energizer Parku, da će to biti kao domaćinska utakmica, isto kod da naši Zmajevi igraju u Zenici. Dragi gledalci televizije Bosna, naš Elvir Kafedžić je, pored toga što je trener za ovu malu djecu i odgaja u zdravom duhu sportu, on je i profesor i učitelj. Čuva ovu djecu od ulice, od svega onoga što na ulici ima, droga, alkohol, prostitucija i puno više od toga. Elvire, mukotrpan rad sa djecom. Kako? Oni su rođeni ovdje. Da li govore bosanski, engleski? Kako se sporazumijevate? Pa, moram priznati, znači, dosta i ne govori bosanski, zato znači ja mogu tu ući, znači pomoći, znači prevesti neke stvari, znači zbog mog engleskog, ali najviše ovo radim znači iz razloga da podijelim sa ovom djecom sve što sam ja mogao skupiti znači tokom svoje igračke karijere i da nadam se da im nešto naučim što se tiče nogometa i vaspitanja. Mi smo već čuli neke priče okolo po čaši da će nam Vedo doći da zajedno radite ovdje kao trener obojica. Ima li tu istine? Pa ja sam sa Vedadom sam se čuo prošle sedmice i pitao sam ga da li bi mogao doći da prisustvuje ovome večeras ovdje. Nažalost, on je imao već neke druge obaveze tokom danas i nije mogao biti ovdje, ali definitivno je rekao znači da je zainteresovan da će biti dio ovog svega što se dešava bosanske reprezentacije i pomoći znači koliko može. A što se mene tiče, ja bih bio najsretniji da Vedo sutra dođe ovdje da preuzme St. Louis City i da radim sa njim. Sigurno da smo svi vrlo sretni i uzbuđeni sa svim ovim što si ti organizovao da se desi u St. Louisu. Naša reprezentacija dolazi ovdje, to je velika stvar, svjetsko prvenstvo počinje za nas sve u St. Louisu. Atmosfera se već osjeti. U krugovima u kojima se vi krećete, kako opisati tu atmosferu, kakav će doček u stvari biti ovdje za našu reprezentaciju? Pa kao što sam već rekao Rusmir, ja mislim da će to biti kao jedna domaćinska utakmica za Bosnu i Hercegovinu, ali atmosfera ta se stvarno već mogla osjetiti tokom ove dvije utakmice u play-offu što smo igrali protiv Velsa i protiv Italije. Ja mislim na ovim ulicama ovdje, tokom Greveza, tokom Morganforda, moglo se vidjeti puno Bosanaca sa bosanskim zastavama, vidio si sve ove kafiće, sve restorane, to je bilo sve puno i svi su jednostavno navijali znači za Bosnu i Hercegovinu i nadali se da će moći napraviti ovaj uspjeh. Ja ću iskoristiti ovu priliku, puno raznih videa sam vidio putem Facebooka i drugih mreža, naši komšije iz Srbije, iz Hrvatske, koji su nam dali podršku velikoj od srca, svima vama hvala, a našim Bosancima i Hercegovicima, ma gdje bili u Sjevernoj Americi, želimo dobrodošli u St. Louis i da zajednički bodrimo utakmicu. 100% slažem se sa tim. Još jednom veliko hvala tebi na svemu ovome što si uradio za našu zajednicu i ovo će ostati jedna istorijska utakmica, jedan pečat. Ovo svjetsko prvenstvo puno znači ne samo nama u St. Louisu, nego svim Bosancima širom svijeta. Ja vas još jednom pozdravljam iz St. Louisa i ovo je naš i vaš Elvir Kafedžić, znači Fočak,
a mi ga od milja zovemo Fufi. Hvala ti puno. Hvala puno Rusmire. I'm from Bosnia, take me. I live on the city. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will celebrate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Za nas Bosance i Hercegovce, za našu reprezentaciju, World Cup start here in St. Louis 2026. We have the key guy in St. Louis for all these beautiful things that happen in St. Louis. And thank you so much for this event with so many beautiful young Bosnian American kids. They born here, grown up here, and they're going to play for St. Louis soccer team. We hope so. We hope so. We know this is how the love for football starts in families. When you pass it on from your mother or father to your kids, then you start playing it when you're young, you get better and better, and maybe one day you'll be able to play professionally. We can already feel the World Cup atmosphere here in St. Louis because the Bosnian team coming here. Can you a little bit tell us about this event? Yeah, we're so excited to be able to have the Bosnian national team come here and play a friendly against Panama, also qualified for the World Cup, less than 1 week before they start in the World Cup. So they will be here on Saturday, June 6th at 2 p.m., playing a friendly at St. Louis City Stadium at Energizer Park. We hope that it's going to be not just a full sellout, but 90% Bosnians supporting their team before they start. We hope for that too. We have a lot of Bosnians all over the United States. They calling in looking for information how they can buy tickets. Yeah, you can find tickets on SeatGeek.com. You just look for, I'm sure if you just look for Bosnia or Panama, you'll be able to find the tickets. There are tickets available. We went on sale about a week ago. There's a lot of demand, which is great to see, but there's still tickets available, and we want to get to that sellout. And one clear message for everybody who's going to come to St. Louis. We're going to welcome everybody here, of course. Of course, absolutely. St. Louis is an amazing town, and it has welcomed Bosnians in troves. You know, we have 50 or 60,000 Bosnians in this city, the largest community of Bosnians outside of Europe. So Bosnians feel at home here. Wherever you are living across the U.S., if you're Bosnian, you want to come support your team, come in. You'll be surrounded by others like you that have made the U.S. their home, and you can cheer on the national team. Thank you very much for everything you do for our city and also especially for this event with the Bosnian national team. I'm so excited, really. So excited for all of you. I know what football means to all Bosnians, so I'm so excited to be able to deliver that to everyone. Thank you for everything. Thank you and good luck. Just as we saw in Trina in Never's courtyard, I wish to leave this night here, go to the promised land. Please take me to your leader, I'm on my green card. I want to fly over like a rocket from the bottom. I want to start all over, enter a new page. Forget this dreadful story, escape the stone age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me. I live on the city. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will celebrate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. One day when you reach the end. Thank you, everyone. One day you We'll will keep all night. We understand. got DJ Nocturnal till 7:30. So keep singing, keep having fun, get some food, get some drinks, and let's go Bosnia, yeah? Thank you, everyone.